في مجارد قال بريس حواس عقيد هفريسكار منسق اوفيسا بيوندين درفو دبلوماسي بريا آشتي و آزادي شباجر لوبيك يه ألمانيا ويقولوا بيش بكين بريس عقيد ايوار باش تو بخيرات جبو كردستان 24 شرط و مرجن سوريا جبو آسايكنا بيونديان دقال تركيا این چاوا دبينن سلاوريس بيغمان هك ام في خالي بنرخينن في ام هنكي الباج دا وگرن يعني مثلا پشتی دربازبونا روسيا الهندري سوريا دا 2015 نا آراميا پیونديا نابينا روسا و تركا دا دسپيكا وي دا كتنا بالا فرقي روسي پشتی وي او جزاين آبوري ايسر تركي هاتي دانين مجبور بو يعني هناك الهفكرين نابنا روسا و تركيا دا چه بو اف داخو نرينيان داخواز بهتر داخوازا روسانه هنزان پشتی او قما هر سه سروكي ولاطا روسيا و ايران و تركيا الهف جفيان داخوازك تركيا السلكة الهندري ويجواتي ده وي چاواني ديساني مسألة لشكري درباز بوا دبرين دي اي او نابلتي تهديدش امناوي نتوي تركيا بمهانين هابونا بقاكيل هندري وادا برادا لير نفدانا يعني بيقانينا شركي الهندري وادا برادا طيبت ايران بو صدام البيشاوي مسألة سكني اني یک تشتی سرکه آنی الميداني مثلا داخوازا روسيا انه بكاري تيكلي و دانستاندنا نابنا تركيا يعني رجيما تركيا و رجيما سوري دا وكي داخوازا روسا بو او مثلا جي هنزانن سرو كومار تركيا بزلالي بشكرة جواتك روجنامواني دا آماجه بوي يكيكر ليه بيقومان تركيا جي هناك شرط مرجوي هنا و هر وها رجيم شنا شرط مرجن تركيا ويتشبن بريس عقيد شرط مرجع تركيا بيقومان سيتشتين سركه هنا تركيا دبيني ايرو وك بارتيا دستلات لهندري تركيا دا دبيني هنزان هلبجارتني تركيا 2023 دا آستانكي تين بيشيا وي بارتيا وك دستلات بيشا روجه دا الهندري تركيا يك جي مثلا هنابرا بارتين دي اوبزيوني باش كار سرتي آددوي مثلا سينوري و مهانين مثلا هبونا پککیل هندری دورین روجاوای کردستان دا یکش مهانانه آسیه روشاویا آبوری پشتی هنزانن یعنی گلک آستانگی تی پیشیاوی او جی حتی راده کی مثلا پنابرا وگلی دا یا سرکه ترکیش رژیم اتفازه مثلا تنکرنا یان نبونا و ریوبریه های یان او وقت نابلیت کن هبونا بشه پککیل هندری روجاوای کردستان دول هندری باشه برس حواس بله بنرین آتا ترکیا پشتی 11 سالان دجاتی کرنا رژیم یا سوریه یعنی دخوازیتن دوان مهنداویه دا ینبری هل بجارتنه چه بدز بخه چه قازانج بکه ما بس آسایی که نوان پیوندیان چیه؟ از خوازم وی باورم یعنی هون زانن یعنی اپوزیونا ترکیه العالیه دی دا تکلین وی باش برژیما سوری رهنه اکم بیجم باشه اپوزیون ایمن از گمان ناکم برحتی افدان استاندن سر بکون یان برحتی تبلی هنک هولدانن روسا اول عالیه دی دا رژیما بشارجی هنک شرط مرجن و ای سرکه هنه او شرط مرجن سرکه ای تخوازن وکشاندنا هیزن ترکیه سوریا اجغینی بلکی ما گوتنا فیصل مقداد ما گوداری کرج برین حال حمو جواتن انجمان اسایشان اف دولتی ایتیدا حاضر بن باشکره که گروپین چکدار هندری وادا برادیان دبری ترکیه و پشگرتنا خواج واره وقت بیجه دستی خواج پشتاوا بکشینه هاو آریکاری بواره بکه مسئله تکلیه وقت ما گود الریوبریه هم پیادیره او دور دیسا رژیم وگره الهندری وادا برادا و هبونا خوازه خمتر بکه الهندری وادا برادا اف يعني داخوازن رژیمش ترکیه کشاندنا کاغت آنش دستی ترکیه هم حمود زان اف کاغت ترکیه و کاغت بکارت اینه لی
پارتیا دەستهلات ئیرۆ باوەریەم دە شەرەکی نافایل هەندرێ تورکیەدا هەیە سەر va کاغەتە هەمووی wê çi qasê bikarin li hevdû bikin ev باوەریەم دە rejîm heta îro jî dibîne opozîsyona li hundirê Tirkiye baştir e ji partiya desthilat îro li hundirê Tirkiyeyê de ji ber têkiliya wî kevin ev li aliyekî pênc hêzê leşkerî li hundirê wê de nekeke ava yani Amerîkan devera îro Amerîkan û hêza Tihalfa Navdewletî li hundirê wê de nemumkin e bê ew şirîk bin biryara yan çareserkirinê de yan bibin şirîkê va danûstandina li va hevkirina nemumkin e ev li hevkirin heta dawiyê li ser bikevin باشە ئەگەر ew opozîsyona li hundirê Tirkiye ئەگەر پەیوەندیên تورکیا و سووریایە ئاسایی بوون چارەنویسێ ئۆپۆزیسیۆنێ وێ چاوەبە بێگومان wê rewşa opozîsyonê taybet opozîsyona li hundirê Tirkiye de îro wê rewşek wê xirab e deverê Tirkiye rewşa wê gelkî xirab e deverên Tirkiye îro hêza wê leşkerî li hundirê wê de ew grûpên çekdar bêguman em dizanin yanî wê nemumkin bê ew grûpê çekdar bikarin bibînin û biparêzin li hundirê wa devera de bê Tirkiye ew dever îro hebûna Tirkiye ew grûpên çekdar li hundirê wê de lê gelo ev wê bihêlê mesela çareserkirina siyasî li hundirê Sûriya de çêbê wê bihêlê aramî li hundirê Sûriya de çêbê wê rasteqîn rastî sedemê penaberên Sûrî vegerin em dibînin îro hûn dibînin yanî kerwanek koçbera li va deverên hundirê Tirkiye li hundirê wê de berê xwe din bêje em dixwazin sînor pezara bijî em dixwazin sînor vebe em berê xwe bikin Ewropa ji ber ew xelkên wê deverê jî rejîmê qebûl nakin esasen beşek mezin xelkên hal wê deverê de ne ê hatine li deverê Kurdî de jî çî bûne ji berî niha ew hevkirinê navbêna rejîmê û deverên cida de çêbû ewa qebûl nekir beşek bin ji wê danûstan باشە بەرز حەواس ئەف لە هەفهاتنە ئاساییکردنا پەیوەندیان لەسەر داخوازا مۆسکۆ هەروەها تەهرانەیە هەلوێستی ئەمریکا هەنگ چاوا دبینن ئەمریکا دیگەل ئاساییکردنا پەیوەندیانە هەمان دەمدا ئەگەر کورتیش بەرسوام بدەی چارەنویسێ کوردان ڕۆژاوای کوردستانê hatiye gerentîkirin ji aliyê Amerîka û Rûsyayê ve Amerîkî dîtnême İtalyê jî bi Amerîkaya re Amerîkaya te'kîd kirin mesela ew ne ti danûstandinê tek alî bi vê rejîmê re ne û ême em wê pozîtîv lê nerin bi rastî wilo ye danûstandin û têkilî vê ser bingeha biryarên civaka navdewletî û cîcîkirina wê ser esasê avakirina distûrekî ne li bin siha wê de hilbijartinek vê alî çêbê û tê de desthilatek ne werê destnîşankirin li hundirê Sûriya de baş tekeziye ser wê dike mesela girantiya mesela mafê Kurd li hundirê Sûriya de Kurd wek beşek mesela danûstandinê me ji gelek cara ser ragihandinê gotiye gelek xal li hundirê wê kaxetê de an kaxetên tên pêşkêşkirin danûstandinê dibin çil komîta distûrî de çil civatê başqa de mesela Kurdî nemanê tê paşguhkirin bêguman danûstandina de ne her tişt wek daxwazê miho çêdibin lê bê çareserkirina pirsa Kurd li hundirê Kurdistana Sûrî de nemumkin e çareserkirin ji pirsa Sûrî bişîre Birêz Hewas Egît hevrêzkarê Ofîsa Peywendiyên Derve û Diplomasiyê Bereya Aştî û Azadî ji bajêrê Lübeck lê Almanya digel me bûyî gelekî spas spas dikim her hebî